moteine akiririkanwo ta mundu mutana uria uroikaine ta muhuri biacara na mutongoria woma itura-ini mathiko-ini maria marehire hamwe atongoria na andu a itura na minister wa urimi Mwangi Kiunjuri agikinyia ndumiriri kuma gwi President Uhuru Kenyatta oria andu bururi-ini guikara na wendo na thayu toria mutigaire arendete no tenderwo agia nduri muthemere noguo niguo kuhana muthenya wake muthenya wa umuthi na nikio tuka tukumumagaria na mundu mwega ndakuaga mundu mwega ndekaga atia ndakuaga. Nao magavana Mutahi Kahiga na murunawe wa Taita Taveta Granton Samboja makindira ndumiriri iyo makiuria aria mekinyitie mathiko-ini macio guteaniria maundu maria matari na uguni kuri muingi. Ni lazima tufikirie kama sisi ambao tumebaki tutaendeleaje kuishi ili tukaweza hadithi zetu zikiandikwa zitaandikwa kama hadithi ya mzee Herman Kairu. Tusisitize umoja wa Wakenya kuishi kwa amani na upendo bila lugha ya kikabila. Ingekuwa ni ukabila, kijana huyu Mtaita hangeoa mtoto Mkikuyu kutoka Kamako. Nake munini wa gavana wa Nyeri Caroline Karugu na abunge magitiri handeto oyo na gutariria uria miturire yao yahutirio ni mutigaire. Kiroko kiria ndaroka gwika KCP nirio baba hurukire nio kire nage akira mami kairetu gaka nituguthomithia na tondu nikaroneka nikogi nituguthomithia. And I pray that I can get to the point when I can carry myself like that. Every time you saw him, wonaga mundu wa gitio. Nake mwari Joyce Wanjiku akiririkana ithe ta murata wa hakuhi. Dad, my brother, my best friend, loved his children very much. He would ask it about each one of us, and I know, we all know that he loved us all. Dad loved people also. He regarded every young person as his child. No uteti wa gitaru gia gatagati ni wiyumiriria guku Kiunjuri akiuria atongoria a gitaru giki kunyitanira. Unataka kujulikana kwa kuharibiana majina. Ukiamuka asubuhi unataka kuzungumza ya mwenzako. Sasa jameni, maneno ni mengi nchi ya Kenya unaweza kuzungumzia. Huwezi wewe kila wakati ni fulani. Sisi kama viongozi wa kaunti tumeshikana na governor na senator, women rep na wabunge wote kwa sababu tunajua maendeleo itapatikana watu wakifanya kazi pamoja. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti ya Nyeri, Jetagwo Martin Monene.